Notolo mitsero mkana lona FM ukubula sweswo ukubula kumbe na wena sehlanganini nokona kwa Africa wabula hileka mkana lona FM makomba ndlela hlangana na wena thi kusuka halini a studio 4A inhlekanelo hikutisela nokona kwa Africa wabula umelelisiwa inchindane Eric Mawasa mina nikhalanga Pex Mathebola what smart wa Jimo Shthango mashingirtano chichachalo makona lo ntandaza information of kalika hafu ka hora ya 2 kahle hikutisela nokona kwa Africa wabula namutla kurutsukura makumembiri naro ramwetele ya mawani lemana magedembiri makumembiri mune hindlela yo le timhaka ti tele leti nga vulavula ka hato kusukusela kweli ka ku va AfriForum na va Democratic Alliance va tikomba va bilerisiwa hikuva Dr. John Hlophe va ri xirho xa JSE se va nge ri hayikhona leswi a swi fanele swi nga vi xitani hi ndlela leyi mhaka leyi va nge le wisaleni ndzhaku va nge ri hi ta yi landzelela ku kondza hi vona makumu ya yo hi ndlela yo le kasi ke timhaka leti ta ku va Action SA ya teka xiboho xa ku yi ya mahlweni na ku seketela vandla ra African National Congress ka timasipala ta Gauteng swa ha ya mahlweni swa ha ri mahungu ka ha vulavuriwa hi swo van'wana va hlamalaka ku hi fike njhani ka xiyimo xa muxako wolowo hi ndlela yeleyo hey ku na ngoma yin'wana hala a Bakersford hala ya ala ku pfala ve a va swi lavi va ringete matshalatshala hinkwawo lava va tirhanaka na timhaka ta ngoma va va ha hina hi lavi ya pfala hi ti 27 hi vana leswaku no kahle hi banana kumbe ku endleka yini ni vula hi nga va se banana ra hina ri kha ri vupfile kumbe ka endleka yini tin'wana ta timhaka leti kumbexana hi nga tsakela ku twa n'wangulo wa wena eka tona timhaka leti ta ku tshinyiwa ka khale ka president hi vandla ra African National Congress ta ha ya mahlweni namutla hi ndlela le ene ta ha ya mahlweni sweswiya swa ku tirhisiwa matirhelo masiku lama ya technology ku nga yiwi kunene leswi ni swi tivaka mina vaseketeri va MK a va swi rhandzi va rhandza ku vona ka vona ka vaseketerini endzhaku ka loko president khale ka president va yimele hi nkulukumba Tony Yengeni va hetelele va bakanyeriwa tlhelo swikombelo swa vona sweswiya swa ku ntshamo lowu a wu vi kona wu kombiwa ka mani na mani na swoho wu tlhe wu va wu ri ntshamo lowu endliwaka vanhu va ri swin'we ku nga ri leswiya swa ku tirhisa matirhelo ya masiku lama ya timhaka ta technology hi ndlela leyo tin'wana ta timhaka leti kumbexana nga tsakela ku twa n'wangulo wa wena ka tona hi ndlela yoleyo AIDS conference yi le ku yeni mahlweni a Germany hambileswi va nge ri tinhlayanhlayo ta vanhu lava nge ne mavabyi lama ta ka ta ya ti henhla kambe vanhu va ha lova va ha hundza misaveni hikokwalaho ka xitsongwatsongwana xa HI na mavabyi ya AIDS hi ndlela yeleyo kasi yin'wana mhaka leyi ya ha ri ku mahungwini i timhaka ta ku kombisa ku vilela hi vatirhi va ka South African Bureau of Standards ve ri hayi hina hi la ku pfa hi yimenyana swa ha vilela hi khomiwe kahle twana leyi yi ri yo hetisela ni nga si teka riqingho rero ka 0860002543 va ri kolomo ya ka nhundzu ya ku tlula 52 wa mamiliyoni ya tirandi yi le ku tekiweni ya tindhawini ta Mpumalanga hala White River hala hi mhaka ya ku va vanhu lava va hoxe xandla ka timhaka ta vukungundwani hi nkarhi lowa wa COVID-19 hey nawu wo hlwela kambe wa fika kandziyisa rito ka 0657443911 kumbe hi bela riqingho ka 0860002543 hina hi ta bula na Professor Themba Sono hi lava ku vulavula hi timhaka ta President Joe Biden hi vulavula hi timhaka ta ku va ku se a Zimbabwe ku ri na muambasada wo sungula wa le USA hi ta bula hi swoho laya ka hafu ku bele awara ya khume ya hafu ku phela wara leyi ya khume mbirhi kasi yin'wana leyi nga ta bula na vona hi yona mhaka leyi na mina nga tsakela ku twa n'wangulo wa wena MEC Faith Mazibuko va ri vahlampfa hinkwavo lava va nga la tikweni va nga ri ku na maphepha hikuva va ta va kha va tlheriseriwa emakaya ka vona we i va rhurhelaka we va boda ka we va hakelaka rand ka wena na we u fanele u khomiwa hi ku i le ku hlayiseni vanhu lava nga la tikweni ra hina swi nga ri nawini i ta vuya kwalano 0860002543 nokona ku Africa wa vulavula ele ka Munghana Lonene FM a hi ku tumingisiro mina ri teka riqingho rero na tshembisa kambe ke loko ni ri teka riqingho rero ni ta ri teka ntsene ku va hi kota ku va hi twa n'wangulo wa wena a ndzhaku ri ku yi kandziyela
ela nga kona mingisero mngana Lona FM yin'wana mhaka ni nga rivala ku mi byela hi nga ta bula na yona hi liya ya ku ceriwa ka misava liya lomu migangeni na tiphumende kahle ku laveka yini hi ta va ka hi bula na vona va DMR va ta va ri koho kwala hi ta bula na vona hi ndlela yoleyo 0860 002543 ni twa ku premier wa xifuna ku ri xa le Limpopo va endlele va vuhosi bya ka Dzumeri va nga siya le ka ntirho lowu nga ta va wu ri koho le a community hall a Giyani xivutiso ku va ku hikokwalaho ka yini va nga va yeleyi kambe maveriveri ya ri ongeti hosi Dzumeri na vuhosi bya vona va tshikeleriwa ngopfu se swi vonakile swi le ku kumekeni ku va le ku tshikeleliweni se xivutiso ku va tshikeleriwa hi mani ku tlha ku huma xin'wana xivutiso xa ku hikokwalaho ka yini hosi Khakhala va nga se vekiwa xitulwini hi ku hosi Khakhala va na xona certificate ivi van'wana va ku hayi ku na court interdict kumbe ku na timhaka ta le court se loko ku ri na timhaka ta le court matsundzuka loko vekiwa hosi Xiyanda timhaka ta le court a ti ri koho kambe va vekiwile matsundzuka loko vekiwa hosi Maswanganyi timhaka ta le court a ti ri koho kambe va vekiwile se hosi Khakhala ke a va vekiwi ai ku ta tika la kambe swiritani ku na mhaka yin'wana vengi ya karhata yi ri ku karhateni va maphorisa va lava ku vulavula hi yoho a hi amukeleni vo hi twa ku va ri yini hi mhaka leyiwani hi twa n'wanguri wa vona hi ndlela yoleyo kambe hi nga se twa yeleyo a hi sunguleni hi twa ku xiyimo xi ri yini ka wehe hi nga ba riqingho wo sungula muyingiseri hi loyi enhlekani papa a hi bothete njhani hi pfukele njhani ipfukile mina mani nola ku hindza liya ya matsundzuka siku rin'wana ni ze ni vulavula na Dr. Maswanganyi kwalani va vulavula timhaka ta ku leswi swa ku timeyara ti ta suka ti nghena a swi nge kotakala ka mfumo wa sweswi a hi za hi va na masiku mangani already swi le ku endlekeni a Johannesburg Gwamaba a swo boha a susiwa because of loko mo cheka nkarhi wa ku ve na caucus ya mhaka ya before ku va na JNU ku ve na caucus ya timhaka ta progressive movement which a ku leta ti ri on the left so what happened a jama yi kumeka eka yi suka ya kuma eka yi joina JNU so that's why swi va easy ku va kota ku va va n'wi susa nita lowa Gwamaba and then ku va timhaka ta le Tshwane a Tshwane loyi wa na yena e boha ku va a huma because of mi fanele mi understanda ku a nga ta va na matimba hi mhaka ku Gauteng ANC ka Gauteng a yi nghenelanga timhaka ta JNU hi ndlela yaleyo na DA ma understanda so a swo boha sweswo swi boha swi endleka na mhaka yin'wana leyi yi nga ndla ndani fona vulavula leswi mhaka ya ku va tiyise ngopfu dokodela Maswanganyi not knowing ku ri phela Gauteng is an economic hub which hi laha DA hi laha ANC n'wana lava controla kona and a no va sure leswi va ta swi vula sweswi i timhaka ta ku obvious Gauteng ANC a nga ta pfumelela timhaka ta yi kuma eka yi tirha na DA because of maphorisa se a ma ta gongonda ni mi twile gezi kezi eka ni yo siya hi nkarhi a ni ta n'wi vutisa ku njhani 0860002543 a hi amukeleni un'wana mingiseri loyi nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene ahe papa hi pfukele hi ngo vona papa eko a khensa leri i xikalavito la Khenuku la a hi xikalavito ku na mhaka yin'wana ku na police station la a Khenuku liya mi nga hisa okay liya va ka hisa titsotsi sense malabakise male manharhu loko ni nga hembi a ku endleki nchumu hala va tirhela koho hala ndzhaku hala ka chavisa swa ku loko u famba hi ma-past 7 ku wa pfula case va nga u khoma nkuzi futhi u nga se fika ku hala ndzhaku ya koho swin'wana yini ku endla ya bisa switembe ka ti-CV loko fika laha kuma swa ku a ku na gezi a ku na nchumu va ri va yivoni ti-cable va xiyameni va layite khandlela na swifonani sa ku nkarhi n'wana loko mo tsala ndzhaku police station hina yi lunghisiwa yi va right mhaka ku a xiyimo xi la ka police station a xi tshamisekanga a ni n'wina miphorisa a ni phorisa ni wa muakatiko kokwala n'we mi nga hisa ni se mi loyi ona police station liya va tlhe va vula khale ka holobye va ku swi ta tika ku tlhe ku ta akiwa yin'wana kumbexana va ta dyondza vanhu mina lexi a futa xi fane xi ndleka a ku fane ku ndzawulo ya xiphorisa yi teka maphorisa lama yi ma yisa halaya ka switichi leswiya swin'wana lahaya ku vhe ku pfariwa kunene a ni vaaki mi twi nga ri n'we timfanelo ta n'wina ti vula ku hisa ndhawu ti vula ku onha nhundzu mi lo phela yi lo hisiwa hi vaaki police station ye le a Khenuku a hi swona
hi swo a va akhoni wo ku Bushbuck I vaaki va kwihi? lava nga hisa police station i siku leri va nga rhobara laha ka route navusiku va ri fika va rhobara laha va teka swibamu va hetelela va hisa police station va famba ivi vanhu va ku vele ku laviwini na sweswi a va zanga va kumeka a ni tshembi swa ku munhu wale a khoni ku a nga yi fikela a mi ngo kombisa ku vilela ivi mi ya hisa police station? a hi hi swona usiku hi pfuka nampundzu ku ya mintirhweni hikuva police station ku karhi ku bihe tsimusi loko hi lavisisa hi twa va ku na laha va nga fika va timba maphorisa na usiku va tekela swibamu loko mpundzu ko ku khomiwe nkuzi kwala next door yi opposite ya shop ya ka Ruth Na ku vona ya ku khomiwe nkuzi ka Ruth ku hi swona police station leya hina se xirilo xa kona hi ku sweswi hala ndzhaku va tirhela kona emakhwatinyana ka Chaso vo kuma njhe xiholwana va tirhela koho loko ya ku wa pfula case swi nga endla ku tlhe u khoma nkuzi na majambu koho hi mhaka i xinyama a ku na light a ku na nchumu loko va endla hi ndlela u nga swi twisisa ku laha le police station u ngo ti fambele ku hi le makhwatini a swi na mhaka ka hi ta vutisa Colonel Mdluli twa ku va tiva yini hi police station liya na sweswo swo mi ni tiva ku yisiwe n'we vaaki kambe loko ku ri ku a hi swona ni ta twa vona ivi hi tlhe hi kota ku twa ku va ri yini vumundzuku bya yona police station liya. Inkom papa 0860002543 nangona ku Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lona na FM Makomba Ndlela. A hi amukeleni n'wana mingiseri hi loyi i Nhlekani. Sivara wa mina wo rhandzeka na vaxomi. A hi va voni minjhani papa? Timhaka ta mincisi mi tshama mi vulavula hi tona hi lembe leri nga hela hi July. Mincisi yo hisetela yi tele ngopfu tipalamende ti tshwile hambi ku ri yele yikulukumba hi tiye hi yona yi le Cape va hisile va tlhela va hisa kwala kusuhi na n'wina a ku ri na khoto yikulukumba yo saseko ku hlaya ka pet khala nga kasi mincisi leyi mo va hava swo tlhebela ka swona na a ni nga teli yona tintelaka yo fana na yona tatana Mdluli loko va ta kwalani va ta mi byela hi tin'wana to yelana ni ta swibamu mi byeleni la Sivara mi teka xibamu lexi nga na license mi famba na xona laha ku nga na swichudeni swi ngo va ku ti tsakeleni loko va ku humesa 50 rand i ta kota ku nghena ku a wu weli ka swichudeni leswi wo yi tlhelela kaya ma swi vona se ku na elements of crime loko u tlhelela kaya i ya teka xibamu i tlha i vuya se i na xikongomelo i fiki duvula ku lova munhu ku vaseka vambirhi swi na ku ta vula ku leswi nga vulavula hi nkulukumba Pikoli tolo vusiku Pikoli mutsundzuxinkulu wa ministara lontshwa Senzo Mchunu swi fanele swi tekeriwa nhlokweni vaakatiko hi xivoho ndlanani leswi swa ku mi ya tikhorweni mi ta ti-WhatsApp group mi ta leswaku mi tivana na vamakhelwane wa n'wina mi nyikana na tifoni loko ku ri na vugevenga ku ri na swibamu swi nga ri milawini kumbe swigevenga swi nghenela vanhu tindlwini loko kun'wana a endla lexiya xa timpepe ti tirha ngopfu ni na vumbhoni swa kona loko mi ba mpepe xigevenga xi nge humi ku pepe yi ta sungula ku rila switandi leswi hinkwaswo leswi ku kumeka vugevenga hi ta pfuna maphorisa ku herisa vugevenga xa vumbirhi loko n'wina vakhalabya mi vona ku swibamu leswi mi nga swi tokota mi swi lava mi apply mi ku mi va na swibamu hi ku ya Criminal Procedure Act ya ku mi la ku tisirhelela na mindyangu ya n'wina na vaakatiko na tinhundzu ta vona mi swi vona ku mi khalabyile swibamu leswi switsongo ka n'wina mina va 80 something years xa lava xibamu kheriselani xiphoriseni hi ku loko swibamu swi kala swi ri kona laha ndlwini laha vana va n'wina vatukulu va n'wina va ta teka va ya balesa vanhu ene loko va balesa vanhu a ku fambi vona ntsene ku famba na n'wini wa xibamu swi vuriwa yini na swi vula ku wena a wu swi koti i na futa yo hlarisa xibamu i karhi i ri na malembe yo ringana na kokwani Jacob Zuma xitsundzuxo xa mina kherisani swibamu loko mi kurile ku tlula ku swi ya za swi fika emavokweni yo ka ya nga ri kahle mi ti fanele na pet khala ka Sivara wa mina ku tirhisa tirekere kumbe mi tirhisa tirekere Sivara me tirhisa face Sivara a ni na nkarhi wa tirekere ni ba face ni ba xibekele pharuka kambe leswi a ni lava ku kamba swona hi ku va tlherisa njhani hi ku tlha ku va na ku vilela ka ku loko va tlherisele le ku nga na n'wina ma hundzisa mi tlha mi swi hundzisa swibamu leswi n'wina mativaka loko minkarhi yo tala hi vulavula swilo leswi nga ri ki na vumbhoni a hi vulavuli ntiyiso swibamu swa fayiwa Sivara manito ma ri na mina kahle nkarhi wa komishinara Sengani na Raphulo swibamu mina na ha tirha ni ri shop steward lexikulu xa Mopani ni ri ka NAC ya province hi swi yisa swi ya fayiwa mi ka mi swi vona ku fana na mabyala la ni ta mi nyika xikombiso ku mi basa mabyala ya lava vo ka va nga ri na tilayisense na wona ya halatiwa n'wini wa byo i ti ta byi vona byi ka byi halatiwa a ku na lexi hundzisiwaka loko ku ri na loyi a nga tshama henhla ya xilo laha nga na vumbhoni a nga teka xilo a xi hundzisa kumbe ku xi xavisa
yisa uboni maphoriseni and a swo boha ku i tiveka ku i beluka kumbe i pet khalanga ku na leswiya swa ku i ta kumanyana na xin'wana xo ku ririsa wa tumbela vito ra wena ntsena ku hi ta hunguta vugevenga lebyi swi fana na leswiya swi va swi nga vulavula hi munghana wa n'wina lonkulu moya wa yena a wu tekele ku rhula ni vula leti na ni khenele matimba maluleke va vulavule marito man'wana mi swin'we tanihileswi a mi khomanile ku na vugevenga futhi byi kulukumba ngopfu va ka mhani va tshikisiwa mintirho i nge swi twisisi ngopfu swi talele ka va ka mhani munhu a ri phorisa a ri kapteni swi endlekile North West swi endleka Limpopo i tshikisiwa ntirho hi munhu wa matiko ya le handle a hi ri ni nga rhandzani magangisele ma hambana a ni ri rhandzani hina va tiko leri kumbe hina a hi sapoti swona kumbe loko hi cina hi nenge n'we wa le ximatsini tanihiloko ni tshama ni karhi ni vula kambe i nga tshikisiwi ntirho ta loko i tshikisiwa ntirho phela loko i resign i lose benefit fana xa vumbirhi va tlhela va ku tekisa loan loko va heta va ku tekisa loan ivi va ku a hi ndzi business swilo swa mali ya wena leyi nga yi tirha 25 wa malembe swi ya ka yena ku tsarisiwa hi a tlha nyamalala se a ni ta ku va ka mhani na ngopfungopfu na vanhu lava siyaka hi vavanuna va vona loko mina peluka ni lova ni juluke ngopfu 35 years 25 wa malembe a ni tirhela vana va mina leswiya swa ku phaka yin'wana ku pfuka ka yin'wana kwihi famba ku tirheni bibele yi tele ku nga tirhangi ngati yin'wana ta dya wa yena 100 bali inkomo mhaka leyi va yi vulavulaka ni ta kombela nkarhi ka ncindani kasi ngopfungopfu n'we mi nga kumeki ngopfu la moyeni va mani ku mi ri yini mara rirhandzu lera n'we se ri ndlisa ku yini ni vula ku munhu wa malembe ya 53 ne 53 a rhandzana na munhu na n'wana wa na n'wanuna wa malembe ya 30 vatlhangu a n'wi vhuruvhaya hi ndlela yaleyo ya ku n'wi tekisa tiloni a n'wi tekela na mali njhani mara ni ta kombela nkarhi na ncindani hi twa ku penge hi nyiki nkarhi ku hala makumu ka nongonoko na kambe sweswi a hi yeni ni mahlweni na nongonoko wa hina un'wana hi lowu mingise ri nhlekani Mwaxi mi njhani papa hi pfukile mi njhani hi pfukile a khensa swinene loko mi hi bela riqingho mi ri yini n'wena mina ni na mhaka la vito ra mina hi mina Howard Mthati okay papa hi na ndhawu ya ka Mthati leyi aka minga kahle yo va hansi ka ndhawu ya ka Mthati so lexi nga humelela hi lexi a hi nga ri na mhaka na swona ku va va kha va hi fuma laya mara ku te ku ta fika mhaka leyi nga hi karhata swinene loko mi lavisisa mi ta kuma ku na poso a yi vitaniwa ku EPO Mthati na ndhawu liya hinkwayo a yi vitaniwa ku EPO Mthati so lexi nga humelela hi lexi loko papa wa vona va ha fuma Sira Adolf Minga a va hi xixima swinene a va swi kota ku hi vhakechela laha ka hina n'hweti na n'hweti so loko ta nghena n'hweti na n'hweti mi vula ku a va tisa swin'wanchumu a va ta puxela mkhalabha Sira papa wa mina okay mara va ta na xa n'wanchumu ya a va ta na xa n'wanchumu because a va ku va ta ku loseni hi mhaka ya ku papa wa mina hala ka Mthati a va ku hi vokokwana hi mhaka ku hi vona va nga va nyika ndhawu loko va fika laya okay so ku ta nghena lava fumaka sweswi va fika va rhaba leswa swa post office va ku a ya ha ri PO Mthati i PO Minga va ta va maka lodge a va hi consultanga sweswo mara n'wina ni chava hi ku nkarhi ni hava la mina mara lexi ni lava ku kamba xona i ku n'we mina maphepha ya ku mi tihosi kumbe mi vinyi va misava swi koho sweswo a swi chekiwi ka ti-archives mina ro phepha ri nge se hikokwalaho ka yini mi nga yangi mi ya claima misava ya n'wina mi ku la hi le ka yini sweswi leswi lava ku mi byela swona hi leswiwani ka ha ri na swilo swa ti-public consultation leswi swi fanele ku va kona after one day hi wa munhu masitwisisi se hi yo ndlela ya kahle hina hi na ku hala lexi hi nga pfuna ku hi okay na twisisa na mi twa kwalaho mara lexi xi nga humelela a ni ti hambi ni eka leswi mi nge ngheni hi ku lexi nga humelela se va yi va maka loji kwalaya maxubini ma ka hina va sungula ku xavisa misava ne ivi se loko se hi ya cheka a ni hi hlakulela masirha hi ya kuma ku na masirha ma 5 lama nga pupuriwa ene marhambu a ma ha ri kona loko hi vutisa mutirhi wa vona a hi hlamusela ku ri no yena marhambu ma vonini mara a nga tivi ku ta ndla yini
hi vanhu va misava ni vula swona sweswo naswona loko a ni sweswo i nandzu ku vhayeletiwa masirha ya n'wina pfulani nandzu yena ni maphoriseni hi swona hi lava ku pfula swona ti-advice ta koteto swona mi ni i mani ya ka tlhokomhaka ta mahungu n'wina loko mi la advice ni tholini mi ta mi hakela mi ta mi hakelakesa a hi tweni tlhokomhaka ta mahungu hi amukela Cecilian Hlavangwane hi va nga ta ni vula ku a ni tivi kumbexani no ka ni nga swi twisisi mani ya ka Cecilili hi twa ku mahungu ya misava ya awara yan'we ya ta va emisekeni ya Cecilili hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula va professor lava vambirhi lava nga humesa xiviko lexi va tlhele va ni tsalela papila va ku N'wanati hina swisolo leswi na leswi na leswi na leswi ndzi tlhela ndzi va hlamula ndzi tlhela ndzi rhumela vurhumiwa bya swandla swa mina va ri mune swidyondzeki khalanga vakon'wana a ni dyondzekanga mina mukon'wana wa n'wina a ka se hina swidyondzeki loko vo huma va hava xirila loko a ku ri ku cina xicayicaya a mi ta chava ni rhumela va swandla swa mina va ri mune va ya hlangana na vona va tlhela tiprofessor leti va ni tsalela papila hi ku vona ku leswi hi va hlamulaka swona a swi yelani na leswi vona va swi vonisaka swona vona phela va yangi va ya hlaya vanhu va lo tshama va languta tikhompyuta va languta na minkarhi leyi nga hundza ku swilo a swi famba njhani se tiko ri tshama ri kha ri cinca muhaxi laha a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona Afrika wa vulavula mo tsundzuka kumbexana siku rin'wana mi tshame loko mi ri ntirhweni mi chayisa mikhuzini ya mati yi tshovekile aka n'wina swa vuya mihleketweni ku kambe ku nga va ku ri na nandzu na mi sungula ku chuha ivi hi makumu va hetelela vaakatiko hi ndlela yaleyo va kanganyiseka mi kuma ku va teka mali va bohela anengeni wa mfumo se swi le ku tikeni mahaxi vaakatiko va le ku xanisekeni ho tlhensa lava nga ta tolo va ta hetelela va mangala mara loko mi karhi mi famba laha ndlela ma swi twa vaakatiko va le ku rimeni va karhi va kombisa endlelo ra muxaka lowu ku ve hi tlhelo ra n'wehe tanihi vinyi va nawu surgeon mi tsundzuxa ku xi xo sungula loko munhu a kuma riqingho ra muxaka walowo a ndla yini hi ku van'wani va ndla hi mhaka ya ku va tshembekile ka nawu wa tiko va wu hlonipha nawu wa tiko van'wani va chava ku ya jele van'wani sweswi mi vulaka kumbexani hi ku chuha ngopfungopfu loko ku vuriwe ku phela mheni yo thoriwa ku ntata ku fambisa se endla njhani swi xa muxaka lowu miri xi xo sungula lexi munhu a fanele a xi endla i fanele a endla yini loko vo tshuka va hlangana na swiphiqo swa muxaka lowu hi timhaka ta ku hinkwavo ka vona na lava nga ta tinambara leti va fonelaka a ku vi ku ri tiphurayivhete ene hambi ku ri phurayivhete a swi vuli ku munhu i tumberile muhaxi hi nga nyika xikombiso hi nandzu lowu nga ku yini emahlweni wa ku dlayiwa wa tibanka wa Orlando Pirates ti dlayiwe khale mara mi ta kota ku mi swi vona ku timhaka ta tinqingho ti le ku yena emahlweni hambi ku ri ministara va ha ku swi kombisa swinene vugevenga bya muxaka lowu a byi nge he tlhaveriwi hi sana loko hi langise ku ya emahlweni se hi la ta tsundzuxa vaakatiko ku loko vo tshuka va hlangane na swiyimo swa muxaka lowu va nga miyeli ene va nga tshami va ku impela ku la ta vulavula ntiyiso muhaxi munhu loyi a nga xigevenga a lava ku dlaya munhu a nge sungula ku ndhawini ni ta ku dlayini ka mavalami ku ve na mhangu ya muxaka lowu munhu a fika ku ndhawini phela hi byeriwa ku hi ta ku dlaya va ndyangu va karhi va n'wi vona na munhu kwilo ha famba hi ta vuya na madyambu famba ni mi ya endla mali na madyambu munhu yaloye a kha a vuya va nga huweleli va ya vitana community policing forum ndzhaku ka mavhiki mambirhi va vuya va ta mangala ku phela ku tshami ku ta vanhu emutini wa mina ene vanhu valava a vo ta ku dimandzeni ka timali vaakatiko a va swi tivi ku tiqingho ta vona a swi khathaleki ku i foni ya muxaka muni loko fika nkarhi wa vulavisisi ha swi kota ku va hi lavisisa leswi nga ku nyanyiseni ka vugevenga lebyi muhaxi i ti-sim card leto famba ti xaviwa laha emapatwini ti nga richiwangi ene hi tshame hi vulavula hi swona hi ku loko mo tsundzuka na n'waxemu kwala ka xiyanimoya hi swi kombisini leswi a ku kha ku tirhisiwa na vito ra MEC va Costa tatana Bioscope Makamba ka yin'wana ya milandzu leyi a endliwa hi vaakatiko va karhi va tirhisa mavito ya vona se ti-sim card leti nga ku tirhisiweni mi kuma ku vo fika va teka va kuma cellphone va hoxa va langusa va ku hi tiva mali leswi muhaxi hambi ku ri nina loyi ni nga ku vulavuleni ni hlanganile naswona ni byeriwa ku hi ta ku dlayeni ku ku na ti-conflict between tithekisi to suka ka khakhala ku ya fika aka hlomela ene wena tanihi phorisa hi wena i ala ku authorize swo karhi swi nga leswi
humesa mali se mara endzhaku ka nkarhi loko se a swi vonini ku na munhu loyi ni vulavulaka na yena a nga fani na lava ni nga tolovela ku chavisa vona foni yaleyo yi hetele yi nyamalala na namuntlha na sweswi mara i ku mbuyangwani loyi a nga swi koteki ku hlamula loko a fanele a chuhisiwa ku ya endleka yini na swi vula ku fanele a nghena ka machonisi ivi a lomba timali a hakela munhu loyi a nga xigevenga mahaxi a nge pfuka tindhawini khalanga ni tikwala ni ta ku mi dlayini mi to pfuka mi file ivi maphorisa va endla vulavisisi mara laha vanhu va le ku xanisiweni especially vatirhela mfumo hi vona lava kumekaka va ri karhi va xanisiwa siku na siku so loko va tshuka va hlangana na swiyimo swa muxaka lowu a va hi endzele a ti-police station va ta vula ku ni receive phone hi leyi hi nkarhi lowu munhu loyi i te hi timhaka ta ku loko swa ku fanele ku fika nkarhi wa vulavisisi hambi he n'winyi wa foni a nga yi tivi ku hina hi lavisisa njhani hi ri maphorisa ha swi kota ku loko ku nghenelela xiyenge xa organized crime unit va kota ku va va pfuna ku vona ku va ehleketeleriwa aka milandzu ya muxaka lowu va kumeka va khomiwa mara handle ka swona yi le ku andzeni siku na siku ene swi tikomba kahle ku vanhu va le ku xanisiweni mara va chava ku va va humelela erivaleni hikuva va karhi va swi twisisa kun'wana a nga va tshame a endla swin'wana swo yelana na swona swi n'wi chuhisa ya ku le ku tikeni ni mi tweni ni tshemba ku xi ta va xi bele tindleveni Rikhotso ni la ku vulavula na va mhani la Sergeant Rikhotso kambe a ni la ku vutisa n'wina ku ni tshame ni vulavula na Sira Colonel Matimba Maluleke hi bula hi timhaka ta ku va mhani ve le ku robarobiweni kumbe ve le ku rhandzani na vanhu lava hetelaka va va tekela timali se endzhaku ka loko ku ve na xiviko xa mhani lava va xiphorisa va le Northwest ku hehliwa ku va tekeriwe mali ya ku ringana kolomo ya ka mamiliyoni manharhu hi munhu loyi va nga rhandzana na yena hi la ku vutisa va mhani ku swi ta njhani ku rirhandzu ra 53 wa malembe ri tsutsumela ka munhu wa 30 years a tlha kota ku n'wi vhuruvhaya a n'wi tekela mali kambe a ni la ku vutisa n'wehe tanihi maphorisa ku ti-case ta muxaka wolowo hala ka n'wehe ma ti kuma ke ti all over but that's why lexi xi hi dlaya ku ri vaakatiko a va pfumeli ene ngopfu lava mi kumaka ku i vaxisati vavanuna va vona a va ha ri kona va humbe emisaveni lava mi kumaka i vaxisati ve le phenxenini loko malembe ma ya makula mi kuma ku va papa wa hina swo tala swilo a va ha swi fikeleli hi la se vanhu va xisati va kumeka ku va karhi va tshembeka ngopfungopfu aka vana lavatsongo ka munhu kumbe xana loyi a taku hi xikongomelo xa la ta ku tekela mali xin'wana muhaxi leyi nga xiphiqo hi nga fika hi xi vona tikereke leti ta vafana prophet yini va ka mhani loko ma va vona a swi endli ku na baki yi suka ka kakhala yi layichaku vanhu yi va yisa akerekeni ka bungeni ku na baki yi suka ka bungeni yi hlangana na ya ka kakhala sitekere firi yi rhwale va ka mhani ku va ya tlhandlekiwa voko ivi va kota ku va byeriwa ku ya wa vona mali ya wena yi ta tshamisa lexi ene va easy ngopfu va easy swinene loko va yengiwa hi tlhelo ra kereke kwalaho hi tshamaka kona ku na vafundhisi lava hi nga kula hi karhi hi swi tiva ku yi kona HMC ku na pastor ishi mara a va nge va voni hi timhaka ta ku va ka mhani va twa ingaku loko vo teka xipenani lexi va nga na xona va ya nyikela na mufundhisi wa local eka mhaka double story ivi ke swi endla ku va suka va ya le kule le va fika va yengiwa loko vo suka va byeriwa swilo leswi va swi vonaka ku ingaku swi yelana na vona hi na vana vambirhi n'wana wa wena lowu na bona a nga rhandzi ngopfu ku tlela kaya va ku yes I receive hi makumu ke loko swi suka kwalano va khome leswiya va nga khoma swona va ya yengiwa hi swin'wana swo yelana na rirhandzu ivi va fika va swi amukela se loko rirhandzu ri fika laya ri ya pfulela ka ti-account mi kuma va byeriwa ku teka 5,000 voni ka xikombiso yona yi tisi hi ta yi khongelela mali ya wena yi ta vuya yi ri 10,000 a hi ngo to khongela kunene hi nga yi tirhweni loko ri ku mali ya khongeriwa maxi mali leyi va nga yi tirhela nkarhi wo leha ene vo tala va ka mhani a va swi boxi kumbe loko mi va vutisa moyeni va ta mi byela yi tele ngopfu miti leyi mi vona ku swi hlange mara swi karhi swi tshama na vamhani hambiloko ri ku va ndyangu vo nghenelela va ta mi byela ku i boyboy wa mina ene mi ta kuma n'winyi wa muti a nga kona hamba loko a ri kona n'winyi wa muti a nga ha tekeriwa enhlokweni loko ri ku impela va ka mhani a va kota ku vo hi voxe va kota ku va va swi twisisa kun'wana a ku vi ku ri rirhandzu vo yengiwa ngopfungopfu lava kumekaku va hume ti-pension ma vona loko munhu a huma pension but swi vula ku malembe i kwalomu ya ka vo 60 ku ya ka 65 van'wana loko se va vona ku va tirhininyana va hlengeletile ximanyana xa vona xa pension xa vonaka hi la miringu leyi ta ku hi kona va fika va tshikisiwa na mitirho mi kuma ku va ya fika se va tinghenisa aka marhandzu na vanhu lava endzhaku ka malembe mambirhi va fambile na kwala giyani swi humelerile handle ka swona mahaxi swi vula swo tala
hi vona va ka mani va nga kota ku va va swi kombisa kahle mara vo tala it's victim and a va swi lavi ku humela rivaleni va chava ku swi va chicha xiyimo mara timali va jeriwile ene va le ku jeriwile. Sergeant Rikhotso i khensile swinene nkarhi wa n'wina ku tiya ku engeta. Inkomu hlayiseka. A khensi Sergeant Rikhotso va lava hi bula na vona na ku bula na n'we va mani 8 minutes leti nga sala a hi langutini yini vavini mhaka liya loko peluka a yi sungula futhi yini sindise ku ni ku kumbixani loko ho bula na n'wina mi nga hi hlevela ku kahle ni lava ku languta la ka ku loko munhu a ra malembe ya 53 iva a rhandzana na munhu wa malembe ya va 30 ku va ku ndleke yini khale hina loyi ku kula hi kha hi byeriwa ku no loko rin'wanuna titani i fane va i va na nsati loyi a nga ntsongo ka wena hi malembe vanga a ni se swi twa leswiwani ku swi fike njhani se na ku bula na n'we va mani 0860002543 ndaka leswi ahe vito ndi Phamela ndi n'wamabindzu lontsongo loyi nga na milorhi yo ndlandlamusa mabindzu ya mina ndi yingisele eka ntlangu lowuntshwa wo dyondzisa hi swa timali wa WalletWise lowu tisiwaka eka wena hi Standard Bank. Yingisela nongonoko wa khomandlela wa vumbirhi wun'wana na wun'wanyana u tatwa hi laha ni lukaka makungu yo ololoxa swiphiqo swa mina swa timali. U nga tlhela u tibukutela mali yo ringana 2000 hi vhiki. Va na WalletWise sungula kwala u nga kona. Standard Bank yi titsarisile na va FSP naswona i valombisi va swa timali lava nga le enawini. Ku na milawu leyi vekiweke. Tiphine hi drama ya vandyangu na ndzhaka yin'wana ya mindyangu ya vuhosi leyi nga na matimba swinene eAfrika-Dzonga. Vakamukwebo leyi i Muvango 30 years of democracy season 1 na season 2. Khangela hi ndlela leyi hinkwaswo swi tumbulukeke ha yona kusukela hi rifu ra tshuketana ra hosi leyi nga siya tinghamu timbirhi, yin'we ya vukati bya ndhavuko na yin'we ya vukati bya ximfumo ku ya hi nawu. Swi hetelela loko un'wana wa vana va yena va majaha a rhwexiwa hari ya vuhosi. Muvango season 1 na season 2 musumbunuko ku ya fikela hi Ravuntlhanu hi 9 navusiku eka SABC 2. 0860002543 sale timinete ta 10 ntsena a hi tsutsumeni va mani ne hi nghena makeni hi fike njhani ka xiyimo lexi loko hina hi kula hi byeriwa ku n'wanuna hi fane hi va nkulu ka n'waxisati masiku lama nga ri swi cincini ku endleka yini endleka ku seva na munhu laha 0860002543 nangona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM Makomba ndlela ndlela yeleyo wo sungula hi loyi endleka njhani Bosset? Sesi wa mina hi pfukile n'wina minjhani? Hi pfukile. A khensa. Swi endliwa hi ku nkarhi wun'wana munhu loko a kha a hanya u twa ku loko yena nkarhi wun'wana hlangana na ti-challenge ta vutomi a tekiwile a tekiwa a tibyela ku na endla leswaku ni famba ta vana na ta vatsongo a ta kota ku swi vona ku ya ku funda na rhandziwa. Loko a tshikiwini se loko a nga tshikiwangi swi vula ku swi vanga yini? Mina swi twisisa ku swi vangiwa hi ndlela ra ku munhu a jaha ku ma nghena ka vuxaka na vana lavatsongo va n'wi heta va n'wi byela mali. Se n'wina tanihi n'wansati loko mi swi twisa leswi mi ri yini? Mina ni twa nga ku swa vava hi ku sometimes mi kuma ku mali liya a yi ta hlayisa vana va wena se u hundzuka vana va wena va hundzuka siwana hikuva wena u titsonisa mihleketa a vuton'wini bya wena. Kasi loko munhu a rhandza i ku titsonisa miehleketo? Loko both times swi tekeni vona loko se munhu a va na munhu a teka timali ta mina hikwati a dya vana va mina va ta sala kuma yini? Mara ni ti teke hi murhandziwa wa mina munhu loyi ni n'wi rhandzaka. N'wana lontsongo a va ta mi tekela mali ya n'wina mi swi hundzuka xisiwana vana va n'wina va hlupheka nkarhi wun'wana mi kuma ku karhi exikolweni loko se mali yi tekisiwe sweswo nkarhi hala ku vana va ta kota ku ya mahlweni na xikolo ma swi vona ku swi vava njhani? Emitweni mani Kensi? 0860002543 a hi tweneni nteri a hi tsutsumeni va mani ne ya a hi tsutsumeni loko no kuma va mani va ntlhanu ni nga tsaka ngopfu un'wana hi loyi 2 ka ha ri na munhu la 0860002543 a hi ku tumikiselo wa mina loko no kuma mani va ntlhanu ni nga si fika makumu na nongonoko lowu ni nga tsaka enhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene? Njhani Khalanga? Sesi hi pfukile hi ngovo ti pfukile loko ni nghena ka nhlokomhaka leyi ni vulavulaka hi yona Khalanga mi kuma ku munhu wa 50 wa malembe kumbe 60 wa malembe a lavana na n'wana lontsongo swi endliwa hi yini Khalanga? Swi endliwa hi ku mi kuma ku munhu loyiwani i loveriwe hi nuna wa ha lava ntsako
i loveriwe hi nuna ene wa ha lava ntsako ivi a rhandzana na n'wana lontsongo n'wana luwa lontsongo ene a rivala ku n'wana lontsongo i ta n'wi dyela mali ivi i boheka ku teka mali a nyika mfana luya ku endlela ku yini ku a n'wi nyika ntsako ene a rivala ku kasi i vavasati ntsena va loveriwa ku hi vavanuna va loveriwi vavasati mara ku tele ngopfu lava loveriwaka hi vavanuna na vavanuna va loveriwa mara va tele ngopfu vavasati lava loveriwaka hi vavanuna mi kuma ku wa ha lava ntsako ene vavanuna va kale boheka ku lava na n'wana lontsongo ivi n'wana lontsongo luya a fika aka mina i khalangani i fika a ta ndika ku i munhu nene a lava mali ka mina loko se mali ya mina ndlile a hetile khalanga i ri mi phela n'we mani a ni type ya n'wina senziwa ngopfu hi sweswo vavasati va tele ngopfu vavanuna va kala se va za va lava na vana lavatsongo hi ku va ha lava ntsako a ni ma swi tiva ku vavasati a hi fani van'wani wa swi kota ku a tikhoma a ri na 50 wa malembe van'wani va tsandzeka ku tikhoma i va a ha lava ntsako a boheka ku yini ku rhandza na n'wana lontsongo ku yini ivi n'wana lontsongo i fane xi xava hi mali a na xi a hi size ya wena i fane i xi xava hi mali i mhaka yin'wana ya kona leyi mi ni yi vona ku se swi vula ku mi le ku nyengeleni ku heyi sweswi ni nga kuma ya loyi hi swoho se swi endla ku mi nga ha lavi ku mi tikuma se mi ku mi ta fanele mi tikuma se mi kha mi hakela timali se mi sala mi nga ha ri na mali hi mhaka ku mi nyengela ku ni kume loyi a nga ri ku khayini ya mina ni kume xincicana se emhakeni ya kona yaleyo mi kuma ku va ti namarhetisa sweswo ene boheka ku yini i n'wi nyika mali n'wana luyani ku endlela ku a nga suki ene loko n'wi nyika mali ta tlhe n'wi xavela na movha a famba hi wona loko se mali leyi yi herile khalanga wa suka i ri untype ya wena i xikalavito bye xikalavito fambisa sweswo xikalavito 0860002543 muhumelerisi i ri heyi va tele vanhu laha himpera va hi twaneni hi loyi enhlekani tate a hi yeneni mi ri yini n'we ya va manyiko la ku ruleni mina leyi a ni yimi na yona Buthwete i ku ti cinca xiyimo kahle timhaka ta ku ve hi ku vavanuna a va talangi ni lava ntsako ka n'wana wo ringana na n'wana wa wena maybe wa first born a swi tshamisekangi swi onha yini like mina ni ri swa onha ni kha ni nga swi tivi ku swi onha yini mara loko u za u tikuma u ve ka rirhandzu ka munhu ka n'wana loyi u swi vonaka ku n'wana loyi a nga va kha ringana na n'wana wa wena va na ripfalu ka i ntsako wa yini hi mpela loko u kha u swi vona ku n'wana loyi a nga va kha ringana na n'wana wa wena wa mativula a swi tshamisekangi i ku titsona vutihlamuleri tanihi vavasati i ku tipoyila hi ndlela yin'wana leswi mi swi vulaka swa ku n'wina mi kula mi kha mi tiva ku n'wansati kumbe n'wanuna age ya kona yi fane yi yelana na mina ni tiva swona sweswi mina ni nge ni ya tshama na n'wana loyi ni n'wi hundaku hi 20 years a swi koteki ma swi vona hambi hina vavanuna hi nga pfumeleriwa ku hi lava swinjhinani na hambi ni ya lava xinjhinani ni nge lavi xinjhinani xo ringana na matevula ya mina a swi koteki Buthwete a yi pasi yaleyo a yi pasi vavasati hayi come on a yi pasi ende va hi poyile va lava ndlaku sweswo va hetelela va dyiwa timali va ta va tarila i dyini mali u fambile a ka vuli a ta va type ya n'wina a ri n'wana lontsongo nemetweni mani hi swona hayi 0860002543 i nomboro leyi yi tirhisaka hi loyi un'wana nhlekani aya njhani Buthwete hayi ya n'we mi twala mi ri serious ngo mi ta ni chavisa hi pfukile mi njhani tate pfukile mi ri yini sweswi loko vanhu va lava ku endla swilo leswi swi nga ri ki kahle leswi hi nga kurisiwa hi tiva swo ku ri en'wanuna u fane a va ri munhu lonkulu va ri i swa masiku lama swilo swi cincini a hi nyimpini rirhandzu ri overcome hinkwaswo yo ka hi nga swi tivi ku ri se why loko se va dyiwini kwale muchayineni i vutsotsi vana lava va yisa vukanganyisi ka vatswari va hina se loko va dyiwini mali liya ya vo va jika va vuya hansi se va tirhisa vusiwana xindzhuti xa vusati xi huvukile va nga ha ri kahle so leswi a swi fanele swi va swi ri koho va mhani lava vo fane vo tikombelela rirhandzu ka tintanganyana ta vona hambi a tiva ku ri na nsati a kombela ku rhandziwa kombela ku hlekisiwa than mhaka leyi humelelaku yi vavisa ngopfu ku nghena vusiwana byo leha laha mi kuma ku ri mhani loyi u sala a hlupheka na vana ende a va nga ha ri kona miehleketweni u ta helela letindlwini letiya ta
va ri ti-aslam ti-mental institution va dina va hlangana na tinhloko va nga ha ri kahle va ri bitha va tshama va kha va holovisa vanhu ku va a hi nga ri kona kwale ka ku va nga yenga hi van'waricinci swivanani leswi va swi kurisaku va swi byenaku swi tshika malebu yaleyo fana Osama bin Laden va ku i vavanuna ku ri i vana ku i vana hi vona mitirho yaleyo va va endlaku yo va va ropa butswet hey leswaku a ni ku na hala ku teka un'wana mara leswi mi nga vulavurisa swo sesi wa mina hayikho a swi antswi ni vheni swi tshikaku a ni khensile sesi wa mina inkomo sesi hey hi va ka hina okay swin'wana leswiwani vavasati lavo va vangeriwa hi vamani ke va vangeriwa hi hina vavanuna se ni la ku mi siya na rito leri vavanuna mi a hi sunguleni la a hi tikhomeni kahle loko hi tikhoma kahle hi ta hanya vutomi byo leha loko hi tikhoma kahle a hi nga tikumi hi tele le makhotsweni loko hi tikhome kahle hi ta kota ku tshama na vavasati lava hi va hlayisa va khegula na hina va nga zi va ya robiwa timali leyi loko hi tikhome kahle hi papalata na vugevenga na hinkwaswo leswi hikuva ni van'wani vutomi bya hina byi famba hi ri ku ringeteni ku khutuza van'wani sweswo muxaka wolowo a hi papalateni loko ho tala la misaveni vavasati lava nga ta endla leswi va swi endlaka va endla hi mhaka ku ha kayivela leswi muhumelerisi va mi byelaku a leswi mi byeriwaku muhumelerisi mara leswi na ala leswi ku muhumelerisi loko se va mi byelaku na vavasati va fane va hi nyika ti-permission ta ku hi famba hi pfunapfuna kolomu van'wani va lava ku pfuniwa na sweswo kumbexani hayi sweswo muhumelerisi ni nge vuli kambe na kona va humelerisiwe hi cindani Eric Mabasa ni khalanga Pat Mathebula mani lawa ya va tena yin'wana mi lo ka mi nga yi twi khalanga veri vavasati a va ya tikombelela hambi un'wanuna a tekile a ni lavan'wani va nga tekiwa va ta ala va kombela ku rhandziwa se sweswi hi nga tani hi nga vanharhu laha hi nga teka a va ti va ta tikombelela vatwa hayi Mateo sesililile lava na mahungu ya misava ma na nhlekani lonene mi tiphina hi ku yingisela Munghana Lonene ku ya mahlweni tata